wasekhaya ngibonga intatheli zami ezingithandayo ikakhulukazi unelo ungilandelela ngisho sengithi ngicashela usaphila kodwa bekucheka nje yelo boni ngiyabonga kakhulu uthando analo ngisuka kude naye kakhulu indoda engapheli imandla angifuni ukumqambela amanzi uNkulunkulu anikhulise kulesi siphiwo eninaso sokusibekezelela thina ngoba thina belaphi siyahlupha sishawa isikhathi sama client noma sabantu esibasizayo bese sigcina sikhohle ukuthi sibambisene nani ngibonga kakhulu abelaphi abakwenze kimi abendabuko ukuthi bazongisingatha la ekhaya ekubongeni kwami abazali engathi kuwo wonke umuntu ngiyacela ningangibisi lokho engikwenzayo nami ngikuthathe eBhayibhelini kumshumayeli 3 lapho ukuthi konke kunesikhathi sakho ngiyacela ma-Afrika mahle umuntu akanaki isiphiwo sakhe umuntu alandele ubizo lwakhe okunye kufanele sikusho njengoba singabelaphi akubona bonke njalo abantu abafika ka2 plus baphuma bephila bonke abanye bayafa ezandleni zami abanye akwenzeki esibecela kimi kodwa kube sekudinga isineke sokuthi umuntu aqaliswa phela phansi noma uyayishintsha ilevel yokuthi usebenzise ini iskill sokuthi lo muntu impilo yakhe ikhuni kanje uhlale naye phansi siyadingeka isineke sokusiza abantu ngoba silasi khona yibo njalo ini abantu futhi ke leyo kuphakama ngiyacela nje kucaca ukuthi njengoba benila beningazanga mina ukuzongishintsha ukuthi ngingane kaMama nobaba ephile emphakathini mina ngimncwabeni nyanya ngiyaziwa emphakathini and wami umphakathi embodle ngithanda uyabona induna ayiveli noma yimuphi umcimbi bangabantu abakhulu kodwa namhlanje la kwasibiya ngenkomo kwenzekile ukuba igama lami liyanuka emphakathini beke ngithola isupport endaweni kanje ngiyawubonga umphakathi wasembodla ngiyabonga bonke nalabo engifunde nabo besibona isiphiwo sami mina nginesithombe ngempela njengoba bekhuluma abazali abangibekela ukuthi ngisibone ngoba ngingakahlali sisekhona ngashuka nje engibambile umama lo sanda kugcina ngihlaliswe esihlaleni bangivunulise yonke into ngoba kwakuthiwa ngindoda ephila ngomphuphudlo ngisakhula kanti lesiphiwo la kungalesikhathi la ngithatha khona amandla ngiwanikwa yini amathongo nezidalo so lokho kulwa kwenyanga wena ungasinyanga ungakungeni ngoba uzothuka mase ubona ngilwa nalenyanga bese kusasa ubone futhi sengihleli nayo mina kuyangcweka eyethi kodwa olwa nami ulwa nenhlamvu yeso likaJehova ngoba anginazi isikhathi sokunaka umuntu ukuthi uthini kimi mina nginaka ukuthi isiphiwo nesidalo esangena yini lesingenzisa yona kubantu sodoba uma kuvunga umhlaba ngathi mina hayi mina ngiyaphakanyiswa bafuna ama-comment bathi abantu vala ama-comment ngathi mina wathi unelo ama-comment ngingawavali ukuze amahlaza ami uma ukuthi ngenza amahlaza avele obala ngakho-ke namanje ngeke ngiwavala ama-comment ukuthi umuntu uthini umbono wakhe mina kugalata umuntu engumsizile sinabantu abakhulu abasemaphalamende bakuphi balwazi usizo lwethu sinabaculi abadumile balwazi usizo lwethu sinabantu emphakathini sibasizile balwazi usizo lwethu kodwa sikwazi ukuhamba siyipraise sibadumisa sishutha nabo ngoba ukwelapha kuyimfihlo kusho ukuthi ukungena kwami nawe esigodlweni kuphelela kimi nawe ngiyakubone nje mina ngishutha noma ngekhorora yami lengihamba ngayo ngoba ayingeni ku-industry yani yokwelapha kodwa uzongithola ngisehlathi lami lemkhuba ngishuthe nemlilo ngishuthe nalokhu ngishuthe nalokhu iyona into engisuke ngiyiveza mina ngoba sinikiwe igalelo lokuthi sishuthe siposte uTikTok no YouTube akumuntu akekho onayo noma ubani unelungelo
so nami ngisuke ngenza ngesimanje ukuthi ngibonakala ukuthi wena nawe umuntu udinga usizo nami ngikhona. I'm raising my hands ukuthi ungasondela nami sithi ukuncadulisa lapho wenza khona so bese uqubuka umoya. Mina inkosi yami akekho umelaphi engamthandi, abelaphi ngibethanda bonke, ngibathanda ngingakaze ngikubone ngike ngakubona. Ngiyakuthanda nje nginankinga nawe ngoba nawe wenza lokho wakunikwa abakini, nami ngiyokwenza lokho ngakunikwa abakasibili. Ubaba uye wazi ukuthi mina ngithwele, phela ngizalwa indoda mina. Ubaba manje uhlanganisa uya 100 years uhamba ngeenyawo kadondolozeli 90 something years. Kodwa ngibona ukuthi unamandla angakanani. Ababekhula la mhlawumbe bayifiwa basaphilayo. Yini indaba? Indaba inemfihlo. Mina engubonga nginitshele ke sizwe sengimhlebela 9:30 ngifuna angisihlabile ukukhuluma ematendeni. Ingoba lapha begcwele kakhulu. Mina ngibonga ukuthi ubaba wakwazi ukungigcinela imfihlo yesikhwama sokhokho. Manje ngibone kunemoto ebhaliwe ukuthi khulu. Uyena umnikazi wesikhwama. Ubaba wangigcinela imfihlo zonke. Ubaba bekuthi mangiphuza utshwala njengengane ngisafunda isikole ngishaya ngibulale ngoba engafuni kanti wangilinda ngaze ngakhula. Ngithe sengikhulile ubaba wathi ndoda nayi into ekuthiwa ngunike yona nayi mina nje umkhovu ngwazi ngamehlo. Mina ngaqale ngathuka engitshela ubaba ukungifundisa ukuthi ngiyophakela ehlathini ngoba kwakunesigqiki lapha ehlathini la namanje singamlanda baba. Mina ngikhuluma sengiyakhuluma phela manje masangivimbi kwacho. Yabona ufika ubeka isitsha lapha uyabuya sekudlile. Yini ndedlile? Shuthi wayengitest ubaba ukuthi ngizomelana nezinto owayegcinile. Namhlanje idumizwe lonke. Namhlanje all over. Namhlanje ngaziwa yini? Ningazi ngani ngale mgili ngale engidila kuphi? Edanishini bakithi. Mina ngisabi lutho. Engufisayo ukuthi noma ngabe uma uyizwile ingoma ekhishwa uZanefa umfoka ngedi the legend wabuza ukuthi ngathini ngabo why wenza kanje ngathi isizathu esengenza ukuthi ngenzele umcimbi angifuni abazali bami bethi ngazalwa ngahlupha ngafa awungizwa angifuni abazali bami mangihamba emhlabeni bathi ngazalwa ngahlushwa istage ngajoyina izinto ezirong maqede ngafa ngangaba na profit. Yabona ukuningi ngikwenzela abazali ukuthi bamna ngikhuluma ngento yakithi akuhlangani nokulapha lokho uyangizwa kodwa abazali bamnyiba bonga ngoba bakwazi ukugcina isikhwama bangasinika umuntu ekhaya bangilinda ngikhulu kunabafowethu benibabona safika sahlala akekho futhi umfowethu la ekhaya usozenza inyanga ngoba ebona mina ukuthi khamba kahle empilweni yami ngoba bayala uqonda lento kusukela ngikhula kuze kube manje mina mangithi abantu abathathe lento ayinabungozi sengizokucula ezweni hawu thatha lento mina ngisho kubantu ukuthi uma uzwa ikhanda shona phela eclinic uthatha idiscipline uyiphuze kodwa ungaqubi kanye uphuza mayibhuleni bese uphuza ini idiscipline ngeke ubone ukuthi usizwe ngubani. And 2 lento kwelapha ayiyona imagic ngambuka esipoka senje ngiyakhuluma manje lento akuyona imagic abantu sebethathe badukiswa izinto abayibona enkundleni zokuxhumana bese becabanga ukuthi umuntu mayenyangeni kusasa uzowina ilotho leyo nyanga mayikwazi ukuwina ilotho ayiwini isingani yona. Okay bese abantu bazi ukuthi expect ukuthi mabaya lapha izophela inhlupheko same time ngeke kuyigalanti into yesintu ngoba iya ngedlozi lakho umuntu nesidalwa sakhe ukuthi sona sithini sivumile noma asikavumi bese sisincenyisa ingakho nje uzokuthiwa umsamo uyamisela uyangizwa isuke lokho kuzama ukuqondiswa uhambo lwempilo yomuntu until impumelelo yakhe bese kuba khona indlela zokunqumela indlela zokunqumela ezisibatshela abantu mina abazali bami baphelele kubaba su7 lokusazalwa kumanje sinjani singu7 ngikhulumile bakithi namanje ngithi ke mina kini thina sisuke sikhuthaza ukuthi sukuma ungafi unenkingi thina singabelaphi nje abami la kamhlaba lengana baya ngazo dokotela kunamakhetha nezinsizwa amakhetha amadala la ekhaya aqala industry la emhlabeni yalingana awasifisi awanankinga nathi ngoba aya understand ukuthi ukwelapha kuyini futhi akangena umuntu emsamo mina ngiphela nenyanga mina professor mina
ngizwe nje ngibuza ukuthi esikhwameni sakho wasimisela ngani isikhwama ngoba isikhwama vele eqinisweni siyamisela isikhwama yabona isikhwama siwe ngasho ukuthi mawuyinyanga gqiza izinto zonke ugqiza izinto zonke ngoba lokho kunjengengani engathi uyasikhangisa ukuthi mina ayimelaphi kodwa uma kusho isiphiwo sakho ungekho wrong ingakho ngithi mina thina sibheke umuntu asibheke umuntu kodwa wena sebenzisa isiphiwo sakho uma ubona ukuthi akuhambi kahle buza phela ngempela ukuthi idlozi into ekhona yini kuwe ungahambulisana nabantu ngiyanithanda nonke intatheli bonke engenzele khona ngisoze ngakulahla uma kuukuthi usuku lwami lokuthi ngife ngalokho engikwenzile uma kuusuku lwami lokuthi ngihambe emhlabeni ngalokho bengikwenzele kubazali kulungile sengiqedile mina kodwa engikushobe ngenzela injabulo ngenxa yokuthi ubaba wakwazi ini ukungigcinela imfihlo eyayiqondane nami hayi nomunye umuntu